Kenapa ada orang pakai perfume mahal tapi still berbau? Ramai ingat bau badan tu sebab peluh, padahal peluh sendiri tu tak ada bau pun. Yang buat bau tu sebenarnya bakteria dekat kulit kita. Especially kat ketiak dan area-area tertentu. Sebab peluh kat situ ada protein dan lemak sikit. Bila bercampur je, bakteria mula proses, peluh tu lah hasil dia, bau yang kita tak suka keluar. Sebab tu, kalau spray perfume je, dia cuma cover bau luar je. Tapi punca sebenar masih ada. Lagi-lagi kalau kawasan lembab, baju tak serap peluh atau hormon berubah. Memang lagi senang bau jadi kuat. Tu yang ada orang letak sikit je dah okey. Ada yang spray banyak pun still badan berbau. Kalau bau badan kuat atau tak hilang walaupun dah jaga kebersihan badan, better check ya. Stay safe semua.